Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Apu Jesús kay ashpaman shamukpika imataq tukurka kallaripaqqa rimashka shimika ñami tiyarka. Chay shimika Tayta Dioswanmi karka. Chay shimika Diosataqmi karka. Payqa kallarimanta pachami Tayta Diosllawanta karka. Dioska tukuy ima tiyaqtaqa paywanmi rurarka. Imata rurashpapish payllawantaqmi rurarka. San Juan 1:1-3 kama. Tukuykuna yachashkami mayhan mana riqsishka paypaq umapi sinchita waqtarishpaka shukchikan yuyaywan musparishka shina riqchariqta. Payqa tukuytami yuyarin shinapish pikashkataqa mayhan mana riqsinchu. Wakinpi tapurishkankichu Jesusqa chaylaya wakinpi yuyashkata pay rurashka mundupimi purirka. Chashnakaqpipish pikashkataqa ashakunallami rikurkakuna. San Juan 1:10-11 nin pay kikintaqmi kay pachapi karka. Kay pachaqa pay rurashkami. Kay pachapi kawsaqkunaqa pay rurashka kashpapish paytaqa mana riqsirkakunachu. Paypaq kaqkunapaqmanmi shamurka. Paykunapish mana chaskirkakunachu. Apu Jesusqa chawpika Dios, kutin chawpika runa mana kanchu. Payqa tukuytaq Diospish, tukuytaq runapishmi karka. Chaymi Jesus shamushkataqa tukuy historiamanta ashtawan mancharinapaq kashkata ruran. Wiñaypaq Dios, tukuyta ruraytukuq, tukuypi kaq may hucha illaqmi runa aychayuq tukurka chinallataq ñukanchik pura kawsarka. Diospish runapish shinaqa Jesusmi Dios imashina yuyashkata chinallataq ñukanchik imashina yuyana kashkataqa rikuchin. Paymi imashina kawsanataqa rikuchirka. Shinallataq chayshina ñukanchik kawsachunmi poderta kun. Kutin Jesusqa Dios kashkamantaqa huchata mana charinchu. Chaymi Dioswan alli tukunapika paylla ayuditukurka. Segunda de Corintios 5:21 nin Cristotaqa mana huchayuq kaqpipish Tayta Diosqa ñukanchikmantami huchayuqta shinallataq rurarka. Tayta Diosqa Cristollamanta ñukanchik ima huchachina illaqta rurasha nishpami chashnaka rurarka. Apu Jesuspimi mana rikuy tukuypaq Diostaqa rikuy tukunchik. Colosenses 1:15 nin Cristoqa mana rikuypaq Tayta Dios imashina kashkatataq rikuchikmi. Shinallataq tukuy imalla tiyaqkunapaq ñawpamanta tiyaqmi. Uni watakunatami runakuna churashka shuk sinchi mandashkakunawan gentikunaqa Diosta uyarka. Diospaq ñawpaqpi kankapaqmi Diospaq wasiman riqkuna karkakuna. Chashnakaqpipish Jesuswanmi Diostaqa allitaq riqsitukunchik. Shinallataq ima horaspish maypi kashpapish paywanqa rimaytukunchik. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.